oylayman. Bizni Özbeklarda yoshligida bersin mehnat, qariganida bersin davlat dedi. Yoshligida mehnatini, rohatini ko'rsin, bolalarini qiziqni ko'rsin. Hamisha o'ylab ko'rib yaxshi yurlar. Biz bu opalar bilan qancha qiyinchiliklarni o'tkazdik. Hozirgi zamonga yetguncha bularni hammasi endi ortda qoldi. Endi bolalarni rohatini ko'rsin. Bularni nimasi bizga ham yuqishli bo'lsin. Табыстардың жемісі болсын деймін. Не деймін? Мына біздің зейнет жасымыз бәрімізде жұмысты болсын. Сіздер өстіп, қызмет жасап, елдің, халықтың балдарын тәрбиелеп, осындай дәрежеге жетіңіздер аман есен. Не деймін? Қашанда болса, жақсы күндерде кездесейік. Құрметті әріптестер, айналайындар, келіп қалған жаңа оқу жылымыз құтты болсын. Барлықтарыңа мықты денсаулық, күш-қайрат, қажымас жігер тілеймін. Мен жастарға сенемін демекші, әр уақытта біздің еліміз сендермен мақтана алады. Жастар әр уақытта қайратты, күшті болып, ешқашанда мен шаршамаймын деп еңбек ету керек. Біз сіздерге үлгі болатындай еңбек еттік деп ойлаймыз. Осы мектептің қиыншылығында, әйтеуір жақсы күнде біздер еңбек еттік. Мен өзі басым шаршамайтын деп көп айтатын едім. Құдай қаласа сіздер шаршамаңыздар. Өмір жастарың ұзақ болсын, әр уақытта жүздеріңізден күлкі кетпесін, бастарыңыз аман болсын, барлық уақытта дендеріңіз сау болсын. Не сау болса барлығы болады деп ойлаймын. Мені жасымды берсін, мені осындай пенсияға шыққаным орнымды берсін. Біз де қашан пенсияға шығамыз деп армандаушы едік. Мына қысқа ғұмыр өтіп жатыр, қалай алысқа келгенін білмей де қалдым. Осындай Ғабдуллин мектебінде мен осындай коллектив бірге жұмыс істегеніме әркімді мақтана аламын, мақтанып жүремін мен. Сендермен мен жақсы күндерімізде, жақсы ұстаздар шәкірт өзет озат демекші айналайын. Мен мектепке жұмысқа кіргенде тұлымы желбіреген жас қыпшабел оқушымен мінекей менен мақтанатындай дәрежеде жүріп
естіген әріптестер де бәрі менің құрдасымдай, менің замандасымдай болып қалды. Bu yerde Şarkınay var mı? Şarkınay'dan bölüm çağırdım. Şarkınay kesimden git. Kalam kaşıklı hocamı da bölüm çağırdım. Elbette rahmet. Benim gittiğim olsa kesimdir. Aslında sakin oyuna dedim. Sonra kalam bugün kalam Şarkınay'dan ağaysın benim başka bölüm çağırdım. Ben de bir üçünü köp bakalım mektepte. Bugün palton giyip gelsem üşüsünüz ki sabahtan çıksam paltonum yok. Yine Kürt'e var, sıra çoğaldı da ya. Sonra arız diyordum, anadan sorayım, bunadan sorayım, yok palton. Bir paltondur, bir yedi palton, bir giyeceğim, giyeceğim milletten gelir, palton. Sonra sizce başka muamlar vardır, ana gazı vardır. Bari bir vakit ana koşkun beyde palton görür. Böyle vakit ana kızı palton. Ben bir zamandayım, böyle ağan çok güzel, ağan çok. Sonra yine kadar bizim kuşunu paltocuğum, diyorlar bilmediğiniz bir vakit. O yumurta palto var etleri. Şu anda bir zamandayım. Bir mağdur. Yumurta zamandan yumurta gelip ona yiğit falan kendini. Aldı bıraktı. Ay yumurtsın, gödüm palto görünce Osman Özkesin oldu. Biraz da bak, ben sizi gitmedim. Ulan, bayağı siz yaşında bir cömertla bir ölüm çağırayım değil mi? Oradaki ölüm çağıramın. Bırak mı kaldıra kan tıkamın. Asıl bir ayrılıyor. O da bırak olsun da ne de? Cömertla ölüm çağırın. Aynalayın cömerttan göz patronunu kiyip yürü. Benim patronum sağım, sağım kalayı sıyıp yürü. İysen sizin paltonu yerde tiyip yürü. Kirlenmesinde kemberim solmayacağım kıyıp yürü. Cumaldıran paltonu taştan yüzü kıyıp yürü. Onun ne başka bana kalanmasayla böyle çağırdım diye mağdur rahmet oldu. Ben de o çöp öyle ne acaba. Hürmetli artistler yerine bırak. Direktörümüz yaşına gelgende tutarımız bana ait kılamayacak anaydılar. Bugün jası ülken bolsa da en son okuyuculuğa değil, sayıslarının bazılarına katışıyordu. Erceler sayısına var. Benim jasım ülken demeyi, köyden aminat sağlık, bazı nelere katışıyor. Sizlerge rahmet, sizlerin yollarınızda versen, endi buna Kazak'ta aydadı koy. Yeki toyun bir olsun, yeki dünya amat olsun deyip bana ayıpılapay, Allah büyütse niyetim var deyip. Bu sayının ayağında yeki toyumda niyemde posip, kolektifte şakırıp, Juvam degen niyeti var.